Sašom Lozarom jutros doručkuje. A kaj bi Bandić kao Batman sa 2 pištolja i 2 puške hodao i gledao što ko radi po gradu? Milan Bandić. Milan Bandić, dobro nam došli. Stiže razdoblje kad više žene ne mogu ovoga računati na muškarce previše. Euro počinje, vi ste rekli da ne idete na euro. Ako budemo u finalu, otiću u finale. Dobro. To ću se potruditi da odem. Već kad smo kod finala, danas je izašlo neko istraživanje gdje je 60% Hrvata se spremno mjesec dana odreći seksa za ulazak Hrvatske u finale. Ukoliko pobjedimo u finalu, odreću se seksa do konca godine. Pazite, obećanje ste dali u eter. Čekajte, pa mislim... Evo, ja sam... To je pol godine. Pa nema veze. Jel vas žena sluša sad? Ali sam rekao ako osvojimo, pobjedimo u finalu. Niste me dobro čuli. Da, malo treba ste sarkastični na nogomet. Drag mi je Platon, ali istina mi je još draža. Da, veliko je i odricanje i veliki je zahtjev. Tako je, i cilj tako je velik. Uvijek tako ide uz je. veliki cilj i veliko odricanje. Sve smo čuli, Milan Bandić se odriče seksa ako Hrvatska pobjedi na euro. Do konca godine, ne na mjesec dana. Jer kod mene nema ništa na malo. Dobro, ovo je snimljeno. Ili out Cezar, out nihil. Rukujemo se, Andreja presjeci. Kladimo se. Evo ga, može. Cap, pala je odluka, svaka čast. HNL nam baš nije nešto bajan. Osijek je bankrot, Split baš nije nešto Kako se sad čovjek može veseliti nečijoj pobjedi kad možda HNL-a ubrzo više ni ne bude? Jer uopće Dinamo onda ima konkurenciju. Možda bi Dinamo imao više simpatija i bio simpatičniji da nema taj rezultat. Evo, reče čovjek iz Splita, vjerojatno anketa iz Splita. Da. Da je Hajduk. Da. Najveći problem. Očito je Dinamo najveći problem za neke u gradu. Zato što je prvi i što je 5 puta zaredom osvojio kup i prvenstvo. Pa ispada da jedino Dinamo ima love. Ne, ispada da nije ni zaslužio podno 100 godina nagradu grada Zagreba. Danas dijelimo nagradu grada Zagreba, to je apsurd, ali da ne bi se, rekli smo danas da nećemo puno politike. Nećemo. Ali volim sve hrvatske klubove i volim me javno reći da imam hajdučko srce i Dinamovu dušu. Ja se ne slažem sa tim gej paradama, ali neka radi svak šta hoće, ali u svojim okvirima, u svojoj kući. Šta ćemo vani ići? Da, Zagreb je već prošao kroz ove stvari. Vas možda Kerum pitao za neki savjet kako se ponašati. Kaže Spličanima da ne gledaju. Vi ste ipak čovjek koji je malo ipak liberalniji, koliko sam ja uspio shvatiti. Ne smije biti niko u ovom gradu zakinut za svoja prava, da izrazi svoju volju. Neka ljudi defiliraju, neka izraze svoju želju, a moji sugrađane štovane koji ne misle tako, pozivam da se suzdrže bilo kakve provokacije. Jer Zagreb je evropski grad tolerancije koji pozitivno emitira. Ja sam na to ponosan. Ne znamo da smo prošli to što Split prolazi ili Beograd ili ne znam dalje ili Moskva, nego Zagreb nije imao ni takvih problema prije 5-6 godina, nema ih ni danas i uvjeren sam da će i ovaj gay pride proći na evropski način. A znači nije vas Kerum ništa pitao za savjet? Nije me pitao, ali nema tu recepata. Nema, ništa se ne može graditi na mržnji, preziru. Ne daj Bog. Tako je. Bandić grad, Bandić grad. Bandićev idealni grad. Ok, što bi uzeli iz Splita? Temperament. Odlično. Osijek? Ležernost. Rijeka? Odmjerenost. Zagreb? Full. Koga? Svega full. Svega ovoga pomalo. Dobro. I još zagrebačka gostoljubljivost i toplina koja nema nigdje konkurencije. Ne samo u Hrvatskoj, nego u ovom dijelu Evrope. Varaždin? Povijest i memorija. I za kraj Pula? Pa nešto što Istru čini Istrom, a to je evropska otvorenost. Pitali smo Zagrebčane da je Bandić auto, koji bi auto bio. Prvi odgovor? Ford, pa mislim da onak osrednji čovjek. Ford. Dobro, drugi odgovor? Ferrari, jer je brz, svagdje stigne. Ferrari je jako kvalitetan. Bosanci kažu da su sve pite, a burek je pitac. A svi auti su auti, a Mercedes je Mercedes. Gospodin Obersnel, riječki gradonačelnik, koji auto bi bio? John Deere. Bubalo, osječki gradonačelnik? Jedan sportski automobil. Fiat sportski, ja kao GTA neki. Da. Dobro, Barišić velikogorički? Opel, znači dostupan svima. Po cijeni ispod 100.000 kuna. Ne, ima Opela i skuplji, nemojte tako. I Kerum splitski, da je on auto, koji bi auto bio? Jeep, svakako, Hammer. Svaka čast. Hvala vam puno, bilo mi je stvarno veliki užitak s vama danas. Hvala i vama, držim vas za riječ. Glazbena želja za kraj. Rekli ste jednog Olivera, jel?
A šta ćemo drugo nego najlipšu pticu na moru. Galeb za vas, hvala vam još jednom. I po litu i po zimi. Odabrao Milan Bandić. Više dobre glazbe. Totalni FM.